Ikaze kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe kuri M24 TV. Reka nongere mbaye ikaze ndetse nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muba muherereye hose. Mukomeze mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera kugira ngo mwaba mbere mu kuba mwabona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Mbahaye ikaze rero nabifuriza gukomeza kugira intangiriro nziza z'ukwezi kwa 12, akaba ari ukwezi kwa nyuma gusoza umwaka w'ibihumbi 2019. Mbasabira kuri Nyagasani kuzagera rero amahoro ndetse no kuzatangira umwaka mushya w'ibihumbi 2020 mu mahoro kuri mwebwe mwese muba mwahisemo kubana natwe mu nkuru zacu za buri munsi. Hano mu gihugu cy'u Burundi rero ngo hari umukenyezi, akaba ari umukenyezi Rudende, amaze kumenyekana ko rero ashaka gusubira Petero Nkurunziza ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Ngira ngo rero uyu mukenyezi akaba yarakimaze akavuga ko ashaka kuba yasubirira nyiricyubahiro Petero Nkurunziza. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda bigaragara hano mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe rero nyiricyubahiro Petero Nkurunziza hari abadakomeje kwishimira imiyoborere ye ndetse rero n'uburyo akomeje kugenda ayobora igihugu cy'u Burundi, rero ko anategerejwe amatora y'umukuru w'igihugu agomba kuzaba umwaka utaha mu mwaka wa 2020. Gusa rero hari n'impungenge zikomeye ko aya matora ashobora kutazaba kubera rero ibibazo by'umutekano muke bikomeje kugenda bigaragara hano mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ngiyo rero ishobora kuba impamvu nyamukuru yo gusubika amatora ndetse no kutaba kwa amatora. Ikindi kandi nyiricyubahiro Petero Nkurunziza mu minsi ashize akaba yaravugiye mu nama y'umugambwe CNDD-FDD ko naho ndi rero ushobora kuba wahangana n'imitwe yose yitwaje intwaro ikomeje kugenda igaragara mu gihugu cy'u Burundi, yaba umutwe w'inyeshyamba zari ditabara ndetse n'iyi FRB Abarundi yakomeje kugenda yigamba ibitero byinshi bigiye bitandukanye. Usibye rero nyiricyubahiro Petero Nkurunziza ko ari ushobora kuba yahangana n'iyi mitwe yose yitwaje intwaro hano mu gihugu cy'u Burundi. Reka rero mbaye ikaze nyuma y'amasegonda turaza turambura iyi nkuru ku buryo burambuye, nimujye kure, mukomeze mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera tuze turambura iyi nkuru. Uyu mukenyezi rero ngamaze kumenyerana cyangwa se amaze kumenyekana ko ashaka gusubirira Petero Nkurunziza ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Ngo mu gihe abarundi bariko barisuganya mu nzira zitandukanye mu kwitegurira amatora ateganyijwe kuba rero mu mwaka 2020 hano mu gihugu cy'u Burundi, abanyapolitike bamwe rero barimwe mu gihe abarundi bariko barisuganya mu nzira zitandukanye mu kwitegurira amatora ateganyijwe kuba mu mwaka wa 2020, abanyapolitike bamwe na bamwe rero baramaze gutangura kumenyesha no kwerekana ibyifuzo vyabo mu bijanye nayo matora. Naho rero bidasanzwe bimenyerewe cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ko abakenyezi bitoreza ibibanza bikomakomeye. Ubu ngubu rero ibyara imagere cyangwa se byaregurutse, kuko bamwe mu banyepolitike b'abakenyezi ngaha rero mu gihugu cy'u Burundi bamaze kugaragaza ko bashaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Umwe rero muri abo bakenyezi basanzwe bakina politike amaze kumenyekana mu Burundi no mu makungu ko ashaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni umupasoni uwo bita Fidelite Nibigira. Kuye rero akaba ari umwe mu bamaze kumenyekana hano mu gihugu cy'u Burundi ko ashaka kuba yakwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, nk'uko amakuru dukesha ikinyamakuru Buja Today akomeza kugenda babigaruka. Bavuga ko rero ngo umupasoni Fidelite Nibigira akaba yashizwe imbere n'umugambwe cyangwa se RPDR kugira ngo rero ashobore guserukira uwo mugambwe mu kuzokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu matora yimirije kuba mu mwaka w'ibihumbi 2020. Hamwe rero Madamu Fidelite Nibigira yotsinda amatora yo mu mwaka wa 2020 mu kibanza cy'umukuru w'igihugu agasubirira Petero Nkurunziza, yoba abaye umukenyezi wa mbere muri kino gihugu cy'u Burundi abaye umukuru w'igihugu. Twabibutsa ko naho rero atamukuru w'igihugu umukenyezi araboneka ngaha mu gihugu cy'u Burundi,
hari abakenyezi rero bamaze kuja mu byicaro bikomakomeye mu nzego z'igihugu. Aha ngaho twavuga nka Madamu Sylvie Kinigi, akaba rero yarigeze kuba umushikiranganji wa mbere ku ntwaro ya Melchior Ndadaye cyangwa se Ndadaye. Hanyuma rero hakazana nyakwigendera Immaculée Nahayo igeze kuba umukuru w'inama nshingamateka, n'abandi bakenyezi bamaze gutwara ubushikiranganji butandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Urumva ko rero imibereho ndetse n'uburyo abadamu bakomeje gufatwa hano mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda bitanga icyizere ko no mu gihugu cy'u Burundi hashobora kuzava umuyobozi, cyane cyane ku bijyanye na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi akaba yaboneka ari umugore, nubwo nta wigeze aba umuperezida w'umugore hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero bigaragarira mu bikorwa abagore bakomeje kugenda bakora ndetse n'imbaraga barimo baragenda bashyira. Uyu mudamu rero bita Fidelite Nibigira akaba rero avuga ko uko byagenda kose agomba rero kuba yakwiyamamaza ku bijyanye no kuba yahatana kuba ku mwanya wo kuba rero yaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi, akaba yasimbura nyiri cyubahiro Petero Nkurunziza. Byaba rero ari ibintu bikomeye cyane ndetse yaba ari n'intsinzi ikomeye ku bijyanye rero n'abanywanyi b'ishyaka ryamutanze umukandida rero uzarihagararira ryo rya IPDA kugira ngo rero ashobore guserukira uwo mugambwe hano mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu matora yimirije kuba mu mwaka w'ibihumbi 2020. Mwibutse ko rero hano mu gihugu cy'u Burundi nubwo amatora arimo arategurwa, nubwo ibikorwa byo kugura amatora birimbanije, gusa nanone hari ikibazo gikomeye cy'umutekano, aho rero umutekano mu gihugu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye ukomeje kugenda uba ikibazo, dore ko hari ibitero bikomeje kugenda bigabaga n'inyeshyamba, dore ko rero inyeshyamba zari zitabara ubwo zatangiraga gutera igihugu cy'u Burundi zavuze ko zigomba kugaba ibitero mbere yuko amatora y'umukuru w'igihugu aba hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero bikagaragaza ko izi nyeshyamba zishaka guhirika ubutegetsi na mbere yuko amatora aba, dore ko rero bavuga ko badashaka ko nyiri cyubahiro Petero Nkurunziza azongera kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu. Ibi ngibi kandi rero nubwo babivuga, nyiri cyubahiro Petero Nkurunziza nawe akaba yaravuze ko ubutegetsi yabuhawe n'Imana ndetse azanabukurwaho n'Imana. Ibi ngibi rero akaba ari bimwe mu bikomeje kugenda bitera impungenge abaturage b'igihugu cy'u Burundi, dore ko rero uyu mugabo mu nama y'umugambwe wa CNDD-FDD iheruka kuba mu ibanga yavuze ko ndetse banamusabye ko yakongera kuba yakwitoza umwanya rero w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu matora yimirije kuba rero umwaka wa 2020. Hanyuma nawe arabibemerera ndetse umugambwe wa CNDD-FDD unamutanga nk'umukandida nyamukuru uzahagararira uyu mugambwe. Ibi ngibi ni bimwe rero mu byagiye birakaza ndetse binababaza bamwe mu bari muri uyu mugambwe, ariko ubu ngubu abo ngabo bakaba kugeza amagingo bafatwa nk'abagambanyi, cyane cyane rero ku bijyanye n'uwo bita Pascal Nyabenda ndetse na General Arengiyome Bunyoni, bakaba rero baragiye bafatwa nk'abagambanyi muri uyu mugambwe wa CNDD-FDD nyuma yo kudashyigikira icyemezo cya nyiri cyubahiro Petero Nkurunziza. Iki cyemezo rero cya nyiri cyubahiro Nkurunziza n'icyerekezo cyangwa se n'icyerekezo akaba n'umugambi rero wihishwe inyuma na bamwe mu bamushyigikiye barimo rero Colonel Referiye Ndikuriyo ndetse hakaza na General Ndakugarika bakunda kwitandira ku buca. rero Ndakugarika akaba ari bamwe mu bashyigikiye nyiri cyubahiro Petero Nkurunziza ndetse n'imbonerakure zamwe na zimwe rero zigenda zishyigikira uyu mugabo mu bikorwa bigiye bitandukanye. Umugore wa nyiri cyubahiro Petero Nkurunziza nawe rero akaba yarigeze gutangaza avuga ko kudeta yigeze kuba mu mwaka wa 2015 ku bijyanye n'umugabo we. Icyo gihe rero ngiyo kudeta we n'umuryango we bari bayizi. Nawe rero akaba yarahamije akavuga ko umugabo we ubutegetsi yabuhawe n'Imana kandi azanabwamburwa n'Imana Nyagasani yabumuhaye. N'umuryango w'abakristo rero n'umuryango usenga ndetse n'umuryango wizerera mu Mana cyane. Ibi ngibi rero bagenda batangaza akaba ari bimwe mu byo bavuga ko ari byo Imana iba yaberetse mu buryo bukomeye cyane. Nyiri cyubahiro Petero Nkurunziza rero yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2005, akaba rero aribwo yagiye ku butegetsi hari mu gihugu cy'u Burundi. Urumva ko rero imyaka yihiritse ari myinshi uyu mugabo ageze ku butegetsi, ariko rero kugeza na n'uyu munsi
akaba rero bigaragara ko ashobora kuba yaranze kurekura ubutegetsi nk'uko abenshi bakomeza kugenda babigaruka. Reka rero mwese mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mu makuru ya buri munsi tuba twagiye tubategura. Reka dutegereze rero tumenye niba amatora azaba cyangwa se niba amatora atazaba, mu gihe rero ibikorwa by'imirwano byaba bikomeje kugenda bigaragara hano mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero mu gihe amatora azaba abaye, abenegihugu nibo bagomba kuzatumenyesha ndetse baba banatubwira kuzegukana rero intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu hano mu gihugu cy'u Burundi. Sazaba nyiricyubahiro Pierre Nkurunziza mu gihe rero yaba yongeye gutorwa cyangwa se hari undi uzaza akamuhigika kuri uyu mwanya wo kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibi byose rero akaba ari byo buri muntu uwo ari we wese yakwibaza ndetse anategerezanyije amatsiko ku bijyanye n'ushobora kuzasimbura ndetse akanasubirira nyiricyubahiro Petero Nkurunziza. Mugire ibihe byiza, inkuru zacu nakagaruka.